O mare, papanam. O mare, mapanaman pelag pala mi ista. Permi pudot ti ulog na tangal daw ta. Ni may tagang permi la uray ti dampel nan sika. Sika papanam, mapana kumaking ka. Ada ni Marimar J. Balayo. Awan, napanda nagsimba. Gayam, among tilaad na ti damdamagin ni may takin niya akong gapuking ka. Gapo data, kinagatil mo manon. Kinagatil ko, apay manon. Tay diary nabasa da. Ala, isumalagayan ta jak masapsapulan da di nga diary Dahil nga talaga nga Marimar. Hamo kami ni wara-wara data diary mare ta among madagi kita baking cut biangot dan da duma baka yung kabkabin pa iji da kita pinagisalsalapay mo ti saksaka da kita abaga na da kita nakikamkamalalaang amin amare. Nalpasan ng ayat kini bogat kini insukin dakpay malagi pa iji da duman mare. Nalpasan ng ayat nalpasan nga gatil ko nam kaya po kamare among makitam aji ke puura mo tapno handa nga mabasan. Ala, isungar ngayon naramid ko dahil nga diary mare ta memory ta gitay. Amom mare, mabaling ka garamid ti librong gaputi kinaduk padas mo. Amom nagtaray ka pa nga kagawad, baka mangabak ka pa atakwa, ti kinaduk na lalaking ka kaya da kay patugaw nga may sa kagawad. Grabe ka mare, tay kunak kanayo nun di ba? Nga bulod lang dati nga bagi tayo. Isuno ada mangayat nga bumulod di, ipabulod mo kasjay. Ewan ko sa'yo mare, Diyos ko, hanggang hanapin tas ehemplo da kita ubing. Amom mayat ko manuhang kay pilagkit kita kini may tata bukod sa dampel lagaro ti anak kun, sa bali pa iti pinagrason na. Ay, panamare, panak pilagpaanin malayo sa problema. Umaya, malayo sa problema ko tapos kaya mo sumurot. Kaya po, malayo sa problema ko na naisukay na pa nagpalamiis tapos umaya ko madi na kayat. Kaya nasawon, siya tayo problema. Ay, dati nga talaga nga kumari, sumuro man yun.